Mwaramutse neza cyane bakunzi ba Offside Sport TV, mukomere cyane ndabashuhuje nkuko bisanzwe. Twebwe iyo tubabwira amakuru byanze bikunze tuba dufite uko turi kuyabona kandi mu buryo nyine bwizewe. Ubu rero nababwiye twaherukanaga ndi kubabwira igitero gikomeye cyane drone iri kugaba ku ngabo za FARDC by'umwihariko muri Kicanga. Mwabantu mwe nimbabwira ngo drone nimbi mwumve ko ari mbi cyane. Ni drone ifata ahantu ikahakurura ikaharasa nk'ayihareba mu maso barebana, kandi uwo irasa ntiyayibona ngo iraje ngo arasimba, ntibinayisaba kwegera hino wenda ngo iregera hafi kugira ngo ijye nkaho bayirasa cyangwa bayibona bahunge. Oya, ni amakuru akomeye cyane, aho abakomando bagera kuri 2 bakomeye cyane ba M23 harimo n'ushinzwe ubutasi bamaze rero kwicwa baguye mu gitero drone yabarasheho. Abo nababashije kuvugwa kuko n'ubwirasa bwa mbere ubwo bari mu nama hari abandi bapfuye, ariko urumva ntibari guhisha umuntu ushinzwe ubutasi mu gisirikare. Ni key point cyangwa se ni igice gikomeye cyane mu rwego rwa gisirikare utabona ukuhisha mu gihe cyagize ikibazo. Iyo key point rero yari iri mu nama, birumvikana bari kwanariza basesengura ibiri kubera mu nama, donc basesengura amakuru y'ibivuye mu nama yo kubatwika n'ubundi ubwo bari bamaze gufungura ku mugaragaro inama. Donc ubwo bari bamaze gutangiza urugamba mu buryo budasubirwaho rwo kurasa M23 ku buryo buhuriweho, ubwo ni ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za SADC. Uwo muhango rero urangiye, abandi nabo bagiye kwanariza ibivuyemo, batangiye kubona ko noneho kabaye. Byagenze biti? Ubwo rero bari muri Kicanga ahantu bari mu nama, narababwiye ngo nta kantu na kamwe bari gukora, drone iri kubagenda hejuru, byose baba bari kubibona. Ubwo rero bari mu nama bagiye kubona, babona drone yashije nk'inkuba iba irabanuye. Ni ukuvuga ngo izi drone mwagiye mubona zaraje tese zaje ryari ko zitarasa, ubundi izo drone koko nizi ntambara. Abantu ati dufasha aha, tugeze Rubaya, dufashe Kibumba, dufashe Kicanga, barabihorera. Si izo drone izo Skoyi ubundi zizakora iki ko, cyangwa barabeshya abaturage? Habaho kwiheba, bari bazi yuko FARDC ikomeye. Noneho bumvise n'ibyo Felix Kilombo Kisekedi avuga ko azarasa Kigali, abantu bakabifata nk'imikino. Usibye umuvugizi wa guverinoma we yavuze ngo hari ibintu mukinisha. Yagaragaje ko umuntu uyoboye igihugu afashe umwanya agafata ijambo mu mbwirwaruhame ze akavuga ibintu nka biriya, nta muntu n'umwe uba ukwiye kubikeresa cyangwa se ngo abifate nk'imikino. Uwo nguwo ni Aremuko wabivuze. Rimwe na rimwe bagira ngo ese ngo ni amagambo ngo ya Kisekedi n'iki. Ibyo yateguye nyabuneka hakwiye kugira uburyo bifatwa. Ni by'umwihariko ibyo yavuze, yego kwisubiraho bibaho, ariko ibintu yavuze ntabwo bikwiye gufatwa manenego, kuko nawe arabizi nibyo yemerewe abaturage, nawe arabizi nibimushyira kuri pressure. So ndashaka kubabwira ikirere, abo bayobozi bakuru ba M23 baje biyongera ku bandi, kandi hari igihe muzatungurwa mubure n'uwo bita Nanga, abure burundu. Mutegereze ko mwongera kumubona mu nama, muhebe. Mutegereze kumubona mu bikorwa, muhebe.
ese ubwo mwari muzi impamvu mu gihe cyose drone za controle zikerekana amafoto abasirikare bari ku misozi bacukura indake bagira gute ntizibarasa? Muzi si impamvu habayeho gutangira bwa mbere kurasa bakarasa abantu bari mu nama? Ese mugira ngo warasa mu nama ukaharasa amabombe ugatwika ugasenya abantu barimo bose bakavamo ngo nta n'umwe ugize ikibazo? Iyo nama se wagira ngo ni abasirikare batoya barimo? Ni abakuru n'abayobozi ko barimo bategura operasiyo yo gufata Sake hakiri kare SADC itaratangira kurasa. Wegner bari gukoresha drone. Murabizi neza ko drone ni indege zitagira abapilote, ariko ntabwo kwa kamemu yiyobora nk'uko tuyivuga. Ihaguruka ikoreshejwe telecommande yoriyanswe aho igiye, ariko hifashishijwe coordonnées géographiques. Abazi siyanse muzi ibyo ari byo. Iyo rero imaze gufata coordonnées géographiques zaho, biyiha neza ubushobozi bwo gufata amafoto iri mu kirere. Noneho amafoto ikikora irakurura ikegereza, kandi bikorwa n'uri kuri mashini. We ni wowe ubibona, arakurura akazuminga ifoto muri mashini ye, hanyuma akanariza ibyo areba kuri ubwo butaka ako kanya, kandi akabireba neza nk'aho abyegereye. Iyo ashaka kuyirasisha rero no kuhatera ikibombe, ni ukuharebesha suri nta kindi. Ibaze nawe hahandi umuntu ashobora kukurasa mu mutwe akiritse kuri suri yibereye Kinshasa. Ariko ubu nzababwira ngeze ryari. Niba uri kuvuga ngo ahangaha ni bazariyeri, niba mugiye ku rugamba murafata ibisasu, mwambare, mugire gute, mwikorere, mupakire, babona aho biri kuva barahabona. Ibyo mugaruye aho mubishyira harazwe. Ibije ari umusada wunduje aho bishyirwa drone irababona. Muri gukina munsi ya kamera, kandi uyikoresha ntimuzahiri ahari. Ibyo rero ubwo bushobozi Kongo imaze kubona bimeze gutya bugezeho, izana abawegna batekereza ko bazababona barwana. Bamwe bati twarabishe barashize. Ingabo 2,000 ntabwo zose zagiye ku rugamba. Hajemo abaspecialiste ku rugamba kuri terre, muri abo hazamo abaspecialiste ku rugamba rugezweho. Ntabwo kwirirwa wiruka mu ishyamba kuvuga ngo uracukura umwobo ngo urajyamo ngo umwanzi arakugeraho. Ibyo byari ibya kera my friend. Urugamba rugezweho ni ibindi bindi, ni ikoranabuhanga. Koresha Sukhoi ni indege yicurika ikicuranura ku muvuduko wo hejuru. Uyirasi ikazamukana n'igisasu kikayikataho, ikikata ikizenguruka kugeza gishwanyutse, kuko hari inshuro kitakwizenguruka, ariko yurizenguruka ikihindukiza ikihengura. Ibyo byose bashatse abaspecialiste. Reba Sukhoi imyaka imaze yidegembya, iraza ikarasa. Sibye ko ubu ngubu ishaka babonye ko umusada ukomeye ari drone, bagiye no kuba arizo bongera zigakontorora icyitwa ahantu hose bakeka amakuru atari meza. Drone niyo igiye kugiha control. Reka rero mbabwire kuri aba koroneri, twese ndababwira amazina yabo kandi ari imbere yanjye. Nindero bamwita wa mbere, bamwita Koroneri Castro Mberabagabo, wari ushinzwe iperereza mu mutwe wa M23. Uyu Kwaheri bamwishe. Hakaza na mugenzi we
nawe utoroshye kuko ni Colonel Castro. No, ni Colonel Castro nyine niwe wabanje kwicwa, undi yitwa Colonel Bahati, bari kumwe. Drone yabashwanyaguje. Ubu rero icyo nababwira nuko naho hantu batari bicaye ari babiri, ntabwo bari bicaye ari babiri, ariko aba nibo bakuru mwajyaga mubona mu nama zitandukanye. Abandi bakora ibikorwa, bashinzwe ibindi bikorwa, abasirikare bakuru ariko batari ku rwego rwaba, babigendeyemo nubwo hari kuvugwa aba, kuko bari mu nama. Si ubwa mbere nimushaka mujye mu biganiro byacu nka bitatu bibanza. Twababwiye ko M23 yasohoye itangazo ribuza, kandi ibisohora mu nama, bibuza abasirikare bakuru kuba hamwe, kugendera hamwe, n'ibibahuza ngo babe babiretse bakoreshe ikoranabuhanga. Ariko nk'uko mubizi, ntabwo ari amashyamba wakwiringira ikoranabuhanga gusa. No, ntibibaho. Bisaba guhura, mukagira ibyo muhuza, mukagira gute. Intambwe ya buri umwe ko bayireba, drone kwiri hejuru yabo biragenda bite. Noneho reka bazaperereze se bagerageze bazamure drone muri ziriya ntoya zisanzwe, ihita igashwanyaguza direct, kuko kaba nk'ikinyugunyugu giciye hejuru y'inyenga y'umuriro, gahita gashya nk'intuzi, kuko ifite ubushobozi bwo kureba ngo akaje gukora iki, kangana iki, kakazamuka ikabona igahita igatwika. Hari nabyo byabayeho mu minsi yatambutse. Ubu ntibakirirwa baransa twa drone twabafashaga mu gukontorora ba Wazalendo. Urugamba rwahinduye isura, haje drone z'intambara. Ubu ni urwa drone, ni urwa Sukhoi, ni urw'abakomando. Manda ya Wazalendo wabyita se ni nk'irondo. Ubu icyo baba bakoze ni nko kuvuza induru kugira ngo mu gihe baba babonye umuntu batazi, kugira ngo ababishinzwe baze. Ndababwiza ukuri ko ibintu byahinduye isura, ubwo mu matwi havagamo, mu matwi y'abaye M23 hagwagamo inkuru ivuga ngo Colonel Castro arapfuye, Colonel Bahati arapfuye na bagenzi be. Hari kuvugwa babiri ariko si babiri, mu bimenye, kuko ntabwo bari bicaye, ntabwo bari baryamye, bari mu nama, kandi harashwe sare barimo, niyo bombe yashwanyaguje, niho hahiye. Ubwo rero namwe murabyumva. So icyo rero mbabwira nuko amakuru turi kugenda tubona, tunakomeza kubagezaho, nuko drone yakamejeje n'uyu munsi ntiri kuva mu kirere, ntiri gutirimuka. Amakuru iri kuyatanga Kinshasa, ikayatanga ku ngabo, bakanariza bagatanga rezilita y'ikiri kuvamo. Baraha, bariyongereye, birunze hamwe, gakubita, batakiye igasekura. Ubwo rugamba rurashoboka. Ngiye narababwiye, ariko M23 wenda ushobora kubona rwanira ukuri nk'uko bivuga, ushobora kuba hari ibintu bitagenda neza, ushobora ko bihinduka, ibiganiro biranze, mwiyemeje kurwana. Ikosa bakoze bari kurwana kare, bakagera Goma, bagafunga ikibuga cy'indege, niyo umujyi w'abandi bawureka. Funga ikibuga cy'indege, nta ndege igwa Goma, ntaki. Kugera muri ibi bice Kongo yari kugisabwa kunyura mu Rwanda, kandi u Rwanda ntabwo rwari gutanga inzira icamo ibisasu bingana kuriya. Ntabwo yari gutanga ikibuga cy'indege, ntabwo yari gutanga
ubundi aferi ikaba irarangiye. Barashimashima ngo tuvuye Mushaki, tugiye Ruba, tugiye Kibaya, tugiye Kibumba, tugiye Gicanga, barafata uduce biyongeza utundi kugeza ubwo bafashe teritwari 3: Nyiragongo, Rucuro na Masisi barazigarurira. Ni ahantu hanini my friend, aho ni ahantu hakubye inshuro 6 u Rwanda ubwacyo. Ni igihugu gikubye inshuro 6 u Rwanda. Bati ibyo birahagije. None se urumva ko murabona Kisekedi ari koriyanta ingabo, ari gusaba inkunga, ari kugira gute, banze kugira icyo bakora kera. Ubu rero Felix Kilombo Kisekedi yamaze gushyira ibintu ku murongo. Amenya intege nke, amenya abo bakorana batamubeshya, asezerera by'igitaraganya ingabo za yase kubera uburyarya. Bashakaga gutinza intambara, kujya bongera abasirikare no kubahindagura, bisahurira amabuye. Arababwira ngo stop, amezi twahanye ararangiye, ibyo mwakoze ni ibyo mwari mubashije. Ingabo za Kenya zijyana igisuzuguriro zirataha. Iz'Abagande zikomeza zishima, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo kubera ADF bo barazihoreye. Ingabo za Sudani byo ni ibisanzwe, nta gishya zizwiho, birakomera bigenda bityo. Ubu rero Kisekedi ati duhanganye nawe ndamuzi, kandi nzarasa n'i Kigali igihe buriya, nzabanza mbisabira uburenganzira. Ngo nayo umusazi tegura drone. Abantu bashaka ko arasa bararambirwa, ariko ni mwitonde, urugamba rurategurwa. Ategura drone, ategura iki byose, igihe kiragera. Nebera igihe drone iri kurasira. Drone ntiri no kurasa ahantu hari basirikare ba nta kigenda, ntiri kurasa bari mu myitozo kandi bari hamwe, ntiri kurasa byose irabibona, ariko ntabwo iri kubarasaho. Icyakora hari n'ibindi mutamenye, ariko ntekereza ko n'ubundi tutavuga ko mutabimenye kuko byaramenyekanye. Umunsi barasa igisasu aho abana bashya bigiraga, bakareba uko kihagize, avuga ati nibi tugiye guhangana nabyo. Benshi bakijijwe n'amaguru bibereye mu Bugande, birongera abandi bamanika amaboko bati nyabuna ni mudufashe mudufate. Nta cyumweru kirashira, abana bavuze bati ni mutubabarire mudufate rwose, aho kugira ngo twicwe n'uriya muriro, twebwe mutwirasire basi. Kongo irapfapfanya, irabegeranya, ubu barunze hamwe bari kwigishwa. None se ubu abo nibo bagiye kujya Kinshasa? Batese ko muje, bati twasanze rwose politike y'inyeshyamba za M23 ishingiye ku kinyoma no kutubeshya ibidahari. Batwizeza ko tuzagera Kinshasa, ariko nyamara twareba imbaraga dufite n'umubare wacu tukumva twabigeraho, kandi bakatubeshya ko bishoboka. Ubwo rero kubera kutubeshya, kutwicisha, turiromese, nimudukoze icyo mushaka. Abana babashyira hariya Kongomani, ubwo hari n'abo bazasubiza mu ishuri. Abo nibo bagiye guhangana na Sadek na Skoy na drone. Nibi bifaru mwabonye mu nkuru ibanza twabigarutseho, bagahangana n'abakomando b'Abarundi, bakomando b'Abatanzania, b'Afrika y'Epfo,
biragoye. So reka ndeke kubarambira, ahubwo nkomeze nkurikire uko bimeze, nanjye ndagaruka mbabwira andi makuru aza kuba agezweho, kandi turakomeza tuganire neza cyane. Ngira ngo mwabibonye ko iyo wakoze subscribe ni umunyenga, nk'abantu bari kubona izi nkuru ngo igitero ngo cyakicanga n'iki, mwebwe guhera ku munsi w'ejo nimugoroba twari twababwiye uko bimeze kandi mumeze neza, nta wabarusha amakuru, nanjye ndayashaka kandi ndajya nyabahera ku gihe. Ndabashimiye rero, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mu likinge, mukomeze mutange comment, duhana amakuru tuganire. Kandi maze kubashimira cyane, nk'ejo mwabonye ko twagize ikibazo gikomeye, dushyiraho ikiganiro ariko amajwi atavuga. Mukunzi wacu yafashe sinumwe, bafashe ya mbere ati nshuti yacu duhaye inkuru none itavuga kandi dukeneye kubimenya, baranyishyuza banshyira kuri pressure, ndeba mpitamenya ko hajemo ikibazo, mbaha inkuru kandi koko bayakiriye neza ndetse banayirebye. Ubwo rero ndabashimiye ku buryo muri comment zanyu ndazireba, ibyo mumbwira gukosora ndagerageza nkabikosora, ibyo mushaka ko mbashakira nanjye ndabishaka, mpaka tugahana amakuru. Nibyo rero nanakunze undi muntu waje avuga ngo nyabuneka ibyo gutukana sibyo biguha icyo uri cyo. Hari ibyo uba wemera, si ngombwa ko twemera kimwe, hari uwemera hari n'utemera. Wowe icyo ngusabye witota mugenzi wawe ngo yanditse comment uzumutuka, wakwanditse yawe ukamwereka ukuri kwawe, oya uvuze ibi kandi bimeze gutya, sibyo? Nkuko nguko bashobora kumbwira ati utubwiye ko hari n'abandi, ntabwo ari nta bandi bapfuye nabo gusa, n'urugero, sibyo? Hagire uza bimbwira, mubazi iyo nama ya babiri cyangwa se ni ibintu bikomeye. Hari n'abandi muzagenda mubona, kandi ni ya mbere ntimwababwiwe. M23 ubonye kuntu yazanyemo akantu ngo Kongo ngo ivyo yeseserofe agahenge, ninde wagasabye se ku gahenge ko karangiye kera? Uraha agahenge nyeshyamba, nta kuganira niba udashaka kuganira nazo. Kandi M23 wabigiye gucika, yiswe nabi kose. Oya reka ndekera, ushaka kumva impamvu M23 kubona inkunga bigoye, ajye mu biganiro byabanje, izina yiswe rikemezwa ko ari inyeshyamba, umutwe w'iterabwoba urwanira mu mashyamba ya Kongo ugamije guhungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo, bikanzurwa gutyo. Bityo uwo mutwe w'inyeshyamba w'abakongomani ugomba kwirometa, ugafatwa, ukishyikiriza ubutegetsi, bakabagenera ibikwiye mu bihano. Nicyo niko byagenze se. Ubwo rero mwirirwe, reka nkomeze mbashakira amakuru, turasubira mu biganiro byacu bya mukanya turi kuba updating.